Mawazo ya mtu yanaweza yakawa kikwazo cha kufunguliwa kwake. Mawazo yana nafasi kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Tunamwekea Mungu mipaka kwa mawazo. Hiyo ndio hatari ya mawazo yetu. Epuka kuwaza ugumu, epuka kuwaza impossibility, epuka kuwaza haiwezekani. Tunaomba inawezekana, kiukweli kabisa tunawaza haiwezekani. Kila kitu msingi wake ni wazo. Biblia inasema tuteke nyara mawazo. Kwenye ulimwengu wa roho, mawazo sio hisia. Mawazo ni kitu halisi kwenye ulimwengu wa roho. Limitations za mtu ni mawazo yake. Usikubali kuwaza ni ngumu kufunguliwa. Usijenge ngome ya wazo kwamba unajua mimi ni ngumu kufunguliwa. Unajua mimi nimeombewa toka mwaka 78. Unajua nimefungaga hata siku 40. Unajua nimefungaga siku 71. Usikubali mawazo ya ugumu. Maisha yako hayawezi yakawa tofauti na mawazo yako. Maisha unaoishi sasa hivi ni reflection ya mawazo yako. Ili uwe tofauti, waza tofauti. Tunawaza ugumu, ndio maana maisha yanakuwa magumu. Kataa kuwaza kisichofanana na nuru. Tunamlimiti Mungu, tunaziba nguvu za Mungu kwa mawazo yetu. Mawazo yetu yenyewe ni vifungo. Haujafunguliwa kama mawazo hayajafunguliwa. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna kitu hatari kama wazo. Tunaishi vibaya kwa sababu tunawaza vibaya. Maneno ya mtu ufunua mawazo ya mtu. Mungu hujifunua kwa mtu sawasawa na mfumo wa mawazo yake. Matokeo huanzia kwenye mawazo. Ili kubadilisha kutenda kwetu na kunena kwetu, tubadilishe kuwaza kwetu kwanza. Wewe ambaye umeitazama video hii, ninakusihi na ninakuomba sana mtu wa Mungu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa kichochezi kikuu cha miujiza ya watu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa sababu kuu ya mabadiliko ya maisha na tabia za watu, ninakuomba nenda pale YouTube, alafu utasachi Mbingu Duniani TV. Ukishaona akaunti yetu pale, ninaomba usubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho, na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Be blessed, na hakika maisha yako hayatabaki vile kupitia neno ambalo Mungu analishusha kupitia sisi. Hallelujah.